Apaan? Ada kucing? Nah, dia di situ. Awas.
Ali. Panjang kayak ular keket. Bentar lagi itu saya kalin kebenaran kalau dendam kayak sepatu itu saya telepon teman Jadi masuk di mana oh di depan lu di mana pik belakang mana ada di belakang dah orangnya banyak banget udah kayak lawan hijau terus gimana nih ya udah lu bidik aja dari samping tolongin sama temen bidik tetep aja pas saya depan. Terus. Udah. kalau saya inget dia makan jam 3 Lembek. Ini ajaran SD nih beringin sapin lembek. Dibilang